So this podcast is a conversation with Andrew Paulino together with local filmmakers in Benguet. So Andrew Paulino is a long-time singer, songwriter, an event host, and event organizer in Benguet. So we talked about what it's like to be a singer, a songwriter, what is his process of writing songs, and a lot. So, just a quick mention of our sponsor. This podcast is sponsored by Cyspace Tech or Cyspace Computer Solutions. So, they do computer reformatting, virus removal, data retrieval, and video editing. So, if you're interested in using their service, you can visit their Facebook page, Cyspace Tech. And this is only available in the locality of Mankayan. Also, MONAPHLORE egg poultry. And if you're craving for eggs, you can contact also MONAPHLORE egg poultry through their Facebook page. So without much ado, here is the podcast. This episode, I was so lucky na swerte-swerte ako nga di guest ko duwa ni ikat artista, singer, recording artist, and at the same time he has a time slot for the RPN 9, and at the same time he has a Facebook page, Digway TV, none other than Kuya Andrew Paulino. Hello, Kuya. Yes, hello, and thank you so much for having me. Yeah, it's a kasi kanina ikaw yung kumakot si Kuya J Director ni Kuya Danilo nga ayun ngayon gusto ta dakat pagis-istoryaan. So first question ko is kasano nga nagrugi kayo kaditi as a recording artist iti igorot songs? Yan, mayat nga sa lusod ta mostly nakasla pagrugugyan lang ito'y artist niya. Specifically ito'y panagkanta nga ayan tayo. And at the same time leading to some other types of entertainment like nagito'y panag-aramid ti pelikula, panag-up. Yes. Yan. Tinagrugyan tayo dito ikot ko. Nakikontest tayo iti may isang prestige mat nga kuna tayo nga pa-contest iti may isang sikat nga radio station. No mabili nga banggitak station nga diya which is thank you so much iti 99.9 and Country FM and DCWT. Iti Mountain Province Broadcasting Corporation. Way back 2003 ija madlang naki-join iti pa-contest nga Magic Countryhan. And Magic Countryhan iti 99.9 kan DCWT. Babaan iti panangi durun mat kiniato iti friends since elementary, high school anto yung among adagam iti talento tayo nga agkanta. So hindi na pa iti college. Ano mga mo nga ilum-lumong na? Siguro hangko ang talaga nga hangko nga mo. Okay. And then adan saja iti may sagamin kat adadya akan kanta nga singer from Ambyong La Trinidad. Apang ko sinabayan and then sa bali ti boses mo apeng sa bali ang tao and then naki-contest tayo luckily out of hundreds of auditioners mga 400 auditioners kami sa ini. Wow. And from Tanaglawa iti Sacpa man iti DCWT. Iti reta nga taon Usually in the Cordillera sa niya. Yes, Cordillera and of course Vizcaya, Ilocano some other regions na maabot na. So nakadanon tayo iti from the audition, nakadanon tayo iti top 10 nga which is grand finals. Yan. Ija kami mat nga ija akon nga nagrugi. Dalpas day nga pa-contest, ija tayo mat nga kasla na discovery kat nag-form tayo iti grupo. Timo na nga finorm tayo nga grupo kat dito'y kinubuyan. So Jay sa contest is Magic Countryhan. Yes, Magic Countryhan. And then kinubuyan jay na form yung group. Yes, data iti na form way back 2004.
Nya kari di notable songs nga from Kinubuyan. Ti Kinubuyan gamin awan ti album iti Kinubuyan. So da kami jay na form iti grupo nga agon concert. So banggito nagay kakadwak injay nga Julan Pataras iti natataer nga singer si Baloy nga ni Jefferson Anton. Yan. And then Joel Bastian. Police tata. Dirk Francis Thomas, police matlang tata. Iso ti singer da ito Procor, ito Procor band. Wow. And then, ni ako maalala na iti daduman. Basta nagano kami dyan nga Kinubuyan, which is, no, kung concert kami piman, ijay BSU iso ti kanan nga magpapuno ti gym. Paon pati ijay Bagyo. Iso piman iti deta Kinubuyan, iti nagruguguyan mi. Until, adan iti next nga group mo iti Magic Countryhan batch na-break iti grupo mi kanya-kanyang nagbuo iti first IT grupo na so create tayo mo nga first nga group is Pioneers. So dito nagkaroon tayo iti album. Notable songs from the Pioneers, sir. Di dagito kanta mi iti Pioneers kinyakat sa patatadbuan. Nagay manbulyaw nagay ay si kagayam Miski sa Isagada dati nang arami diyan ng tinang kanta diyan ni Jefferson Anton. So you wrote the song? Yes, jay kung kuna tayong adaptation ini so ti uso niya and then here comes Jory Pokti, Emily Joy Singit. Yan, nakadwa tayo madlang ni Jefferson Anton inita kan dagiti dan dumapay. And then 2005 rumuaran iti biggest album at kadwa tayo madetoy kailan tayo timangkayan ni Miss Margaret Ilocano. Nakantay madlang. I see. Before we continue, for those who are watching, we have here Joemar Sacpa, but I think you're not here in the camera. We also have Julius Sacpa of the Millennial Tech. Sa kanila yung place na to kung saan kami nagpa-podcast. You can come here, sir, para makita. Yan. Yan, okay lang. Okay. Sige, malikas na tapno ano pa. Yan. Para tataas naman si Joemar. And then I will be staying here. Baka bali na to na yan. Yan. Okay. And sir, si brother Nick. Dandan. Yan yung istoryatad ka yan. Nadakman lagi. Dinagan mo yan. And then going back, Ijay, so Pioneers, mostly, dagijay da kanta, idi, iso ti kwaya, iso ti comment ko, I'm sorry, pero, slangay nga tikwak idi, tadi, ano di ko naman man bulyaw was, nya ka di dyan i-adapta na di nga kanta. Adapted by the song ni Alan Jackson nga There Goes. There Goes, yun. Yeah. And then dagiti dadado mga kanta nga ti iki-criticize ko idita apay nga slangay nga apay awon ba antay ba nga makaaramid ti original tune well, anya tikas lang ako medyo anya tikas lang opinion medyo nga idi gamin kas lang ako ti pangyarigak ditakat no pang ka iti bantay ada iti wild fruits nga kunada which is free. So kas lang nga agburas kata free ngord iti pinit nya pinit we know kita I use it na kastamod lang iti kankanta idi nga no gamin agaramid ka iti original uso gamin iti piracy which is no agaramid ka iti original na permi nga nagdakkel ti gastos. Comparing ijay adapt mo, siyempre no ag-adapt ka gamin, three types of composition gamin ko dati ko na tayo nga translation. Translation, kopyaam jay si bubuo nga kanta, melody, kan jay lyrics, i-translate mo lang iti sa tayo nga another language or Baloy kasi. So maroon is adaptation. Adaptation kat alam lang jay melody, and then agaramid ka iti original nga lyrics mo. Yeah? Basing ijay ko. Masapul ibagay mo matlang ijay melody, ijay content ti lyrics mo. And then maikatalong ko dito iti karigatan, dito ijay original composition. Kat day iti makitak nga rason no apay nga mas nalaklaka nga gamin iti production. No adapt ka. As long as awan ti mang question. Not unlike tatanga siyempre, awanan iti marketing iti VCD, awanan iti marketing iti DVD.
kapilitan nga ti apanan ti tattao nga agararami ti kakastoy nga entertainment, kumita da iti through Spotify, through YouTube. Yeah. Nagitada. At no ag-adapt ka pa lang manang tata, ag-translate ka manang tata, awan ti kita mi YouTube. Dati ka na kanyang restriction iti dati copyright claim dagito akin bagi. So kinyak tata kata in-encourage ko matlang agarami to iti original. Isumad lang iti ararami ng tayo tata, which is hindi nagrugiak piman, talagang more on adaptation sariling lyrics ararami ng tayo. At hindi nag-grow tayo as local talent. Kasi kung inot-inot nga nakita nga dagam iti talento tayo iti panag-compose iti original melody. At the same time, sa bagay, no, kuha ngay kat, tikunada ngay kat, kasla nga, you're appreciating yung artist na ginagaya mo, parang ganon, yung when you're adapting the music. No, agad adapt tayo gamin, no, ada itin na kita mga topic, which is, halimbawa, may sakat mistisay sagada. No, inaramin mo dyan lyrics na, biro ka iti melody nga kabagayan na dahil lyrics mo. So, haan nga basta-basta nga, no, nagaramid ka ti lyrics mo, dahil iti tune mo. Haan, ibirok mo lang, no, anya ti kabagayan na. I see. Yan. Kasi yung Misty sa Isagades, Inside of My Guitar. Inside of My Guitar. So talagang ibirok yung lang ijay maibagay nga. Yes. I see. Well, anyway, marami naman ding gumagawa. Yun lang yung parang ko nung, I was young. And kaslang nga isuti ko akmat nga comment ko nga, apay mat nga gano'n kastoy. But then, nukit kita mo't lang, alalumot lang mo, dyan mang parparody kanta. And then, at the same time, maalala ko yung di kanta nga ako nakno original nga idi, yung ang pag-ibig ko sa'yo'y laging kasama. Idi, only to find out nga Japanese song. Yes. Nga kinuha damot lang gayam. So, ura iti national, mostly kata naiyad, adap mo lang ti kantada iti Koreans, iti Japanese. Depende, halimbawa iti OPM kasalakas jay, no, tiga bagay namon nga pangiadaptaram dagitoy kantan iti sa kantan iti dadu mga Asian countries. Tay suti na ibagay mo iti OPM, which is daytoy mat kanta to dito Cordillera, which is ang dating isa parang history. Expressing emotions. Di bagay namot nga pangiadaptaran tayo is country. So, medyo pa. Tabik na istorya iti kanta nga country. And at the same time, the way composers compose these songs. And jay boses mo't lang ti artist. At the same time, talagang sabsabali tayo samot nga parte ng Pilipinas dati lang ti iti kung kunata yung uniqueness ti igorot. At the same time uray mo't dagi the original nga songs tayo uray mo't dagi original nga songs tayo nga ikat adati mangkopya nga other countries. So give and take. Give and take. And then it so happen nga datayo iti naudi iti musika in mono natin na mga countries. No, baliktaran tayo ti sitwasyon, tada tayo tin mo na iti musika, isuda mo tinaudi, baka kasi lang ti sitwasyon. I'm not encouraging agarap tayo ta. Stricto iti YouTube tata, stricto iti copyright claim. So nga, tuwin mo tata kat in-encourage na nga agarami tayo iti original composition. Original composition. Adan ba ti original nga composition tayo nga? Since adak iti bigis, adan iti original songs nga inarami tayo matang dyan. Kasala dagay Cordillera. Ado, dagay tayo nulumayad ka. Dagay, ado iti narami tayo nga original songs. Dahil lang gamin, iti studio, talaga nga nagastos iti studio. Ta ijay gamin no adaptation, di ba? Sipraan da lang. Ngam no original gamin, demo, kitam no sinuti mabaling agintro, it's either jay pianista ba o jay yun na yung arrangement. Adalan yung manan, i-arrange naman nun, music na. So, nagrigat nga talaga iti original ngam no, nasanay mo nga agararami iti original chun, kaslagi niya, madikon nga agadaptar, madikon nga ag-translate. So, ibig sabihin kaslang haan mo nga kayatan nga agsubli iti process nga ro di. Process. Ay kamano sindamdamo
man-adapt kasi melody, you adapt the melody, and then yung lyrics original galing sa'yo. Parang DIT i-workout mo niya. And then no nalpas kay Joemar kaslang mo tunon nga biro ko mga kailangak man mo't nga ag-adapt ti ay or agaramit ti sarili nga melody. Nga mai-combine injay. Mabalin siguro nga ididamo nga nag-record tayo kat kunada nga agaramit ko ti original. Mabalin nagaramit ko ti original kumata talent is talent. No ipilitom iti bagim kat talent mo reta makaaramit ka iti original. Ngam iso gamin iti nabangunan tayo nga ikaskastada. And it's marketable niya. Marketable pa lang ini. So, pati may nga i-share ko ta, during our time na kami iti kasla sinmikat iti rupa na, tada ito'y VCD kan DVD nga, na music videos. Not unlike iti nga cartridge, di ba? Kan plaka. Kat awan piman iti rupa na. Iti time piman music video, so nga, mismo na kami tipubuan na nga lip-sing, and then mangyaak matlang kita na mga kantami. So nga, no, apang kami kadito da mga provinces, at least nga nairoropaan da kan. Sa bali lang piman jay cartridge, ta ijay cartridge kasi jay picture mo lang ijay cartridge nga time ni nagrigat nga ma-recognize na kata sa bali iti picture iti personal nga appearance. Time ni Joel Tingbawon. Lourdes Funky. Ada dagi jay da time nga. Uy, si ano ayan kitoy ba di pugo. Dagi jay da nga ako. Anya dagi jay da how is it different that now na usually amin nga creations tayo nga dagdiretso social media, how is it different now anya ti referensya iti nang rugi kayo kon tata when it comes to distributing the creations niyo contents tidakkel nga diferensya na ka marketing hande pa lang nga muno kasano tayo nga gi-market tata which is the number one pa lang nga panunuton tayo tata kat agornong iti subscribers. And then tap no ma-monetize kay di YouTube ngam not enough nga mang supusop dem masapul nga siguro kasla ka tolpo kasla ka kadagito nagdadakkel nga vloggers tap no at least adan ti puunan dan yan. Adan ti puunan dan ngam no datayo ngam no talent is no talent mo gamin kat masapul suportaram no mamigsan. Kailangan tuition fee ka nga kunada. Di tinagkuan na tatan ti YouTube kasi noon nga ikat kasla nga YouTube is for dagi datayo nga kasla nga awan ti kapit na ti showbiz industry. Ngayon, sumasali na yung mga taga-showbiz sa YouTube. Wala na. Talagang magaburan tayo man. And tata, anyone can record a song. Yeah, anyone can record. Hindi ka talaga nga mostly nga record ka dagito unique ti boses na iti kaaduan nga singers. Like Joel Tingbawon. Nagito na mga recording artist tayo. Nang tatakat anyone can record a song. Tama balinda pa nga ko ada dagito yung apps nga mabaling nga magpapintas iti boses. Dito yung manon tiket ko nga ibaga ka dito padang talents niya. Aspiring talents nga hantay nga umasa ka dagi apps nga magpapintas iti boses, mag-edit iti boses. Guilty ata ko dun. I mean to say nga napang ka iti masang lugar kat inap-appreciate na ka iti social media. And then kaya nga pagkantaan han mo nga na-reward nga pintas ti boses mo ijay crowd. Ijay na nga madismaya kanyang. So, siyak kat no kasla siyak man jay type ti tao nga no live back nga perform iti Facebook no dati virtual nga concert. I'm not using mic, anak nga agsaksak iti gitara. Ang ko nga iti apps ta. No anya ko iti room work niya isula. Madapi man nagyay kakadwa tayo nga uray ka sa pintas ti boses na nakapsot iti boses na. So kailangan damot nga mic. Ngam tigat ko nga sa uni jay mang edit iti boses na nga kakawar dagito kakadwa tayo nga agkan-kanta nga gini-entertain. Kaya't mugot natural nya. Natural nga boses. Jay marketing ti kasi parang mabilibak ngay jay jay marketing ti VCD edi medyo napigsa ba edi nga during that time anya ba nga year day nakapigsaan ako anya nga year nga nag-decline in mga ti VCD this way back 2004 2004 and then after
adun iti agpipinirata Mm. and inot-inot nga here comes YouTube, social media, nag-decline iti 2000 until nga kamarket iti CD way back 2000 I think 17. 17. Even ijay movies niya, dagiti in the films ti kwa. Uwan, dagito indie films nga kasla dagito ipaproduce da Sir Joemar Sacpa. Nagpamat lang na ita, nag-decline aso nga pagmayata na ti kwa iso nga iso ti appeal tayo kada dagito adan iti turay. Masaknan nga mabalban kat agkaron tayo ti theater mo tapno ijay na nga bumawi mo dagito movie producers tayo. So limbawa, paano mag-work yung theater? Pag andun na yung theater kasi magkakaroon yan ng competition. So ibig sabihin pag may competition may development. Kasi ayaw mong kung may nakita kang improvement yung sa kabila, gawin mong motivation yun para gumawa ka ng magandang movie. Mag-improve ka din. So by time magkakaroon na yan ng competition, may mga film festival na through that theater. And then siguro lahat ng halimbawa si Sir Joemar Sacpa or si Sir Danny. Yung first project na is maganda. Sigurado na sino bang director niyan? Si Sir Danny. Siguradong aabangan yan yung second show niya. Which is yung theater na yun nasa sentro. Halimbawa sa La Trinidad man or sa Baguio City. Exclusive para sa mga produce natin na local. Doon lang na ipapakita yung mga na ipapasini, na ipapalabas yung mga gawain ng mga igorot na local films. Hindi natin alam by time kat kuna ETSM nga ops adu mo tiyong umay nga igorot dito SM, why not nga i-ag-show kami mat. So awa mo tidako sa baka mangrugi ijay kat pumintas pa pumintas pa itararami doon tayo. So from music pumunta tayo sa movie making. Ilan nang manuon nga pelikula ti na saliam through producing, directing, or acting? Yan. Thank you so much Pimang kadigitoy kadigitoy na mga producers, directors, kadigitoy amamu tayo. Like Jerry Bistuka, Joemar Sacpa, Sir Paul Masilab, kadigitoy na dumapay. No ada iti movie with the Piman, at least nga dati ito dalatang akam tayo, pagkitaan tayo nga ay siguro Piman, adamat Piman iti talent ito pa nag-acting. So more or less ada iti 10 wow, 10. So ibig sabihin jay 10 ano gaya mo ti pelikula nga inaramid ti igorot adu iti pelikula. Pero usually saan napupunta? Kasi apay nga idi pa lang mayat magpiman ti lako da. I see. Mayat magpiman ti lako da. So nga nakabawbawi damot piman kadagay. Nya. Kat damot kadagay YouTube ta naka-upload dagay dadto mga movies ngam dagay dengdengeg. If you want to watch igorot movies, just search igorot movies. Sa YouTube may maraming lalabas na mga ginawa ng ating hanlang nga dito'y kabinggetan na dapay sa tinakita nga taga Mountain Province. Some part of natunin na damot ti aramid ti in the film ijay nga napingot matpiman iti pa nag-trabaho damot. And then short Kalinga. films. Kalinga, wow. Sumiksikat damot tanon iti Kalinga. And then and then Ifugao. Siguro rumbar mo ti Abra when apayaw someday. So tama yung sinasabi mo kanina nga dapat ada ti theater and film festival niya for Cordillera. Ijay nga rumbar nga talaga iti laing ti tattao kan isum da nga. Siyempre, no, ada kami tinabuya da ijay kat nangabak iti Abra. Next nga film festival, ipapati mo iti Kalinga or other provinces nga magi-compete dita. Ti product na day napintas iti production, napintas iti rumbar nga production no ada iti competition. Competition talaga nga competition ti mga iparwar ti Tano datayo lang iti agararami dito awan iti karit karigiti na duma. Antay pa nga makarit nga mang-improve iti bagita. When. Like right now, ti arami din yung action niya. Bueno, dito ko production iti Sacpa production nga iti madama tatakad dito Baybas. So action movie siya. Patay piman si Pingi.
Usarum day may pare ko eh. Pinggit Millennial Entertainment Binggit Production. Millennial Entertainment Production. Yan, Binggit Millennial Entertainment Production ti genre nga rarami din da action. Notable filmmakers nga da ditoy nga naisalsalian ni Sir Andrew ni Boyong. Ada ti action. Action ko yung nga Jay ko, Jay nakisalian tayo mo Jay indirect ni Boy yung isa Jay dagay lampitok. So nag-voice over kay Jai. Voice over to Jay, and then dagitoy Baus. Or Mm. Vengeance by ditoy introduce ni Sir Sendong. And then ang kumbalagip na kayo. Baus. Apay part ng buyong si kadin di sana si Dugal what dakdakoy awak nang what bat bata. Dagay. Dito may sa basta dagay na babang ti boses na ito. Wala may register the boses mo no. Kung ikot pang DJ nga talaga. What bat bataan. Anya tigo kasi you have more than 10. I don't muna tayo sa music. Sa bagay na-discuss mo kidi. Balik tayo sa filmmaking. Anya ti challenges na ti agaramid ti kastoy nga pelikula in terms of technicalities and funding. Yan, of course, number one is ni Sir Joemar timbang songbat ka rin technicalities. Yeah. Iti difficulties na ganda gito'y ko. Iti magitanggat da iti film tayo gamin nga Cordillerans, more on realistic. Antayo lang agaramid iti pelikula nga for commercialize nga. Masapol nga naanad tayo kadagyay ibagbaga tayo. And then masapol nga jay no adaman iti cultures and traditions, masapol nga research tayo nga nalaing tapno amo tayo iti baga tayo. And then Ligaw-gawa tadi tanay ka mo kayo umagyat. jay lugar nga mausar, masapol nga sensitive ka no kas anong nga gamin no agboy-boy tayo gamin dito no inhale tayo ijay kwa no inhale tayo jay mangkayan, masapol nga mangkayan ti makita da nga settings. Not unlike dagiti dadto mga pelikula nationally or internationally, mabalin na nga pikian. Inhale day jay nga tinangalaan da kadagay dadto mga nangisutan da ti dadto mga scenes, iti dadto mga lugar. Namda tayo kami dito no mangkayan ko na mangkayan ti Mangkayan amin nga scenes na. Aside from that, anya pa and then ti may sapa ijay kat jay dagiti awan gamin iti audition iti artist nga talaga dito iti actor kan actress. So agdepend tayo lang iti kadagay mangkayat kadagiti naisem launay. So it's up kadagiti producers or directors nga mangkita no ayan at kaibagayan dagiti nga tao. So iti may nga difficulties nata. Walang casting director. Talagang no director ka bagyam amin iti bainti nga part. The same time sika pa mga edit makeup artist. Sir Joemar ko mang sungbat ka dagay ko. Nya pa technicalities and difficulties pagrigata na. Panag-amag si movie sinan especially kanda kayo indie films. Inay panigatan isa. Mangay inay sa di direktor. Sa direktor, ulduwa day kadway assistant ng differential din sa iman. The same time din camera yo. Cameraman yan usa. Director. Inay ngum sili mo kiti panpintasan na tan sin ay grupo ko nag namag ay by group. Tan way opinion isa. Siyempre no naila na rin the script kat ni kaman medyo hadin may bagay na tako igorot Manikod kaman para sa tako kuna. Usually gamin ta no alam tayo jay proper casting dagi cast pay di ba man audition da yun kanan manong Andrew man audition da and then
malpas din no maalam amin da din doy cast wada din doy ay kanandaan table reading wada din script pa ya man basa-basa kayo sin script and then malpas di wada din rehearsal sinangay kat nailatan niya apag ilam apag salpak nangay kat sige sin shoot ay doy di kay man rehearse di when final rehearse and final take 1 take 2 ang gana nga perfect at the same time magapay nga di mailak si script yeah. So you do your script on the fly nga ko na dati English nga no wada kayo isdi ay isang nga bilibak sin ay director ya lumaminsan kani shout out kani Danilo Sinbilya nya kalit YouTube channel nan Dansem TV yata when ngay kat din ay amin ngay din ay kaman din sequence wada amin ang sisyan wada sinumnum na bilib kamot si memory na ngay and at the same time no ilam iman din cinematography na mayat and kadagijag dingdingog ka nagbuybuya take note isang camera lang ang ginagamit so just imagine how many takes di ba idi apanta ijay concert idi nag-COVID nga dito anya dagijay na istorya man no sinuda din na kasi wada kasin astin dati yes. Are you allowed to discuss why you're not there now? Okay lang kasi matapik tayo mo kat ada tayo pa lang ija yeah. Naging presidente tayo 3 years way back 3 years 2017. So yung Astin kailan na buo? 2017. Yeah. So you're the first president? Yes. I see. Anya naging accomplishment when you were the president? Siguro nagiti big accomplishment lang siguro iti mai-share tayo. Of course, humanitarian, nag-relief tayo during calamities. For example, datayo iti organization nga nakaala iti dakkel nga donations from Marikina City. Wow. Pantay nagala iti 1,500 kaban of rice nga 50 kilos. So ito tinwarwaras tayo during dagiti na landslide iti Kabayan, Bukod. Itugon. And then here comes man ang Typhoon Rosita. Nagipantay man dito Parasilis, Barlig, Natunin. Pati ita na dadal dagiti tubtubo iti danumda so nagipantay ko dagiti nagdadakkel nga host da ijay nga nagkon-concert tayo mat nga nangipipon ijay. And then books masa dagiti schools da, and then medicines, kaldero, and then bado nga bulto-bulto. Wow. Nagijay da, and then siguro ti concert for Akosmet dagito ko siguro approximately iti kadak iti Astin naka-held tayo iti 100 more than 140 concerts. 140 yan, during Astin. Yan, that is for more or less 300 beneficiaries. Wow. 300 beneficiaries. So, Entire Cordillera di ayon. Entire Cordillera. Approximately. Kas na di apis mo. Approximately kat no matotal ti cash nga tan kadagay nga beneficiaries apan siguro nga 17 to 18 million in total. Oh, nice. Wow. Yeah. Nice. So mabalin nga dagiti dagdengdengeg maybe if you need help also, right? Mabalin nga kontakon dati Astin or yes, mabalin nga kontakan dalata and adun iti organizations nga during our time mat lang kat adu mat lang dagitoy kakadwa tayo mat lang organizations nga parehas iti advocacy da. Ay, napigsa samot sir. Anya dagiti da how do you by the way before we move on at the same time Astin mot lang dyan napan ijay Lipanto Elementary School niya where I'm working also tinmulong kayo mot ijay Brigada Eskwela Uwen sa adat tinang organized nga teacher sa ijay nga kasinsin mo mot lang sa kanon di ay ni Ma'am Sabado ay Ma'am Sabado formerly Miss Sabado Ma'am Gawid man. So na iman tinang organize ijay concert for us. I remember because we met there and then
nagkanta ti may isang ison samot tiga po nang kinmaan amin ipagawa. Hindi, nantay naman nila na matatapos yung concert bago sila. At the same time, ijay mo lang nga nakita ko yung hosting prowess mo. Wow, you're good at hosting events. Demot iti ko. Ayun nga pweso, thank you pasalamat demot iti apo personally ang ko among data nga audition about the singing kat nangitunda iti na discovery tayo iti bagi tayo mabalin tayo kayam ti kastoy song composition, hosting, organizing, coordinating dagito ida mangilid iti organizations and ano pa imot piman iti mabaling aramidan tayo kayam as long as ipadas tayo. Before we continue, we just ask kasi baka handa pa yung amo. Is Sir Andrew married or single? Yes, of course. Married ak ini kaano niya baka di kalman lang. 2017 naikasara. Ngam jay obing ko adati 20 years old. 10 years old and 8 years old. 8 years old. Sa bali ay naikasaro no. Bueno, jay mother ti 10 years old kon 8 years old ko. Dito ang kami nga nagkatuluyan. So na ikamang ti tagabanaw in 2017. Damat jay ubing na nga 20 years old. So pinagsabat min na jay ubing min. So we have 3 kids in total. Kada ka jay agdengdeng nga makakita jay video mi hanlang nga boses ni Sir Andrew ti gwapo. Pati rupa mo't iman. Huwag mo nang lagyan ng iman. Ay, well. pati rupa gwapo. So nga and at the same time syempre musikero. Well, you know. When ada iti music nagpay so nagkanta tayo mo iti bar nga hantay nga binmayag iti bar nakita tayo nga sa bali iti kausaran iti talento tayo iti music. Ada iti advocacy tayo iti entertainment kat for the development of local entertainment industry. So haan lang pa nagkanta no di kat pati dagiti pelikula. Acting. Well, kasi imagine that 10 movies that you participated in at the same time, including igorot animation, right? Ngayon umanay at this experience tapno i-share mo so dagiti da interest to join or to what do you call that? To learn, mabalin nga tayo kontakon da sika. Ay panpatulungan da. Mabalin lang iso iti alam may isang advocacy tayo. Mang discover, mang develop kadagiti talents tayo. And then ada iti karkaron ada iti unique ti talent nato mabalin nga mai-coordinate tayo diyan Manila tapno or mabalin nga i-train tayo tapno ada mo ti mang-represent kinya tayo dito Cordillera. Di iti may isang ararami din tayo ta sayang kasi kami ti patakaran diyan Manila limbawa no Pilipinas Got Talent. Napangkan nag-audition nga siksikalang talent. Mura ka sa no kapintas iti boses mo. Hanggang nga maalan no awan iti manager mo. So agi mag-manage ka nga ron mo lang no. Rugrugyan mi so ada jay Capricorn talent management. Capricorn talent management. Partneran tayo. Kat mabaling through ijay nga talent management contest tayo dagito ko kakailian tayo jay Manila no daman pa iti ko. Adan ba tina contest yung last 2019 ada dito pinaapan tayo ijay tawag ng tanghalan. Who's that? Patingga damot piman ni dito kaslan ni Blackjack ni nalipatan ko na kana Blackjack ti tira na piman ni Jaimo. Reggae ang Jaimo Javier. Reggae ang genre. And lumaikat ka tawag ng tanggalan. Tawag ng tanghalan is kadagijahan nga makinamong agdengdeng or buybuy tawag ng tanghalan is talent show program of It's Showtime. It's Showtime. When it's Showtime. Ay, so sorry, anak ngayon palpalo. Hindi ako masyado sa showbiz kami ngayon. I remember, dati may sanganagan nga. Sino rin magbumali? Benito. Benito? Who is that? Da kayo lang tinang imagine. Benito?
Benito sino ni? Ini nabukuli boses na ng kantayo de pangalan nito niya. Oh. Taga Baguio. Bilino. Ni Rocky. Okay. So nakayamot lang ba Ni sekretarya. Ni Rocky Bilino. Hari Rocky? Ni Rocky Bilino connected mat lang iti Capricorn iti I Manila. see. So ngay sudat nangi manage kan ni Rocky Bilino iti Manila. So it goes back je bagbagam tatay nga no ha wanti mangi-manage kan si Kano apang ka Manila. Marigatan kayo umunag. Marigatan ka nga umunag. Amen. Kilala da ka ti tao ti Pilipinas nga mapanggap je makaunog ka ti contest ma-qualify ka. Will that be Masapula dati management. Will that be the case for Mr. Cartman? Ni Karot man gamin kat ko eh. Actually aduti ko. Aduti mangi-manage kanya na. Isu na gamin hanmat nga naging talent ni man. Kasla na discover rin. Naging YouTube naging social media sensation. Tatta hopefully kat adamatan iti pelikularan sa nako. Ada iti kapartner na da Baron Geisler. Wow. Oh, I see. Hopefully kat agtuloy-tuloy iti career naman de ading tayo nga. We've been talking for like 39 minutes ang kupay nga nadamag no taga ano ka di si Manong Andro ni. Ay wala. Dati ako from di makalto iti Mangkayan. Eskwela to iti Mangkayan ti elementary to second year high school. Anong school sir? Ginawang elementary. Ginawang elementary school. So pinashare ko tatay. Madam Rosemary Colas. Yan, and then napantay mo dito Baguio City National High School. Baguio City National High School. Iti part iti Aurora Hill. Yan. And then nagrugi tayo ti college JUB, frustrated criminology student. Ay, so nung nakapasa ka, di pa police ka kumadwani no? Yung gapubiman iti lack of financial. Anta nag-scholar tayo ijay nga mawan. Medyo, ijay time ko gamin kat talagang badly ko ati panag-eskwela tayo pimanini. Di bali man ang puta, di mamaganda ko yung pelikula. DEU ka. So, matuloy. Natungpal din arapa mo. Tatang time. Next to nga pelikula kat mo, ada palang tikas ishoot ka tayo ti general. Wala ka. Doon mo ko tapyan. Adi sa mamati ako. Ay. Sinilay daw di 1 star, 6 star sa idagos. Oray jay ko. Jay 3 star. 3 star. Twitter ka no 3 star dati pasulod na nga bodyguard. Wow. From the Navy or Navy. EJ Force mismo. 2 years there. 2 years. Ni amo mo talaga nga. Anang tuloy no, police ka mo no, Twitter ka promote ka ti kay EJ. One step higher. I see. Nagitatihan ko nga among yung di bali di part mo sin movie kat DEU kay. Kaso hanggang frustrate ijayan. So nga anong san nagiti ibabaan tayo. Dati nakita nga ko edi. Facebook, it's Facebook page. Digway TV. Is that owned by you? Yes, karugrugi tayo way back December 2020. Because of the pandemic? Well, because of the... Actually, kat hindi ko the pandemic at March. Ngamga po tinasasikaso tayo. Dati tayo palang iti Astin. Nag-organize tayo kami para awanan, mga riknadan, bisin na giti, kakadwa tayo nga musicians, kan na giti bar workers. Yeah, nakarami iti way nga nakasulisit iti mailako ti makan. Salamat ka iti OFW sa isura iti number 1 piman nga nangi ititid ka dagi ay. And then idi awan tayo iti Astin. Sakto na lagip nga agarami naksamot iti kasla personal tayo mat nga ko. Tanag noda kami iti organization talaga nga tutukak iti para iti organization. Siya man ti presidente or siya iti PRO or talagang ag-seryosang iti may isang organization. Namidi awan tayo iti may isang organization panunot tayo mat nga nag-advise kiniya tayo actually kat natayan. Who's that? Kuna na nga ni Ma'am Jackie Sagayo. God bless her soul. Na COVID man. So kuna na nga agarami kamot iti para ti bagim kasi so napanunot tayo create iti page sa iso jay Digway TV. And then sumat lang ti saron ti programa ti RPN. So anong ibig sabihin nun? Usaron ti programa. So may program ka sa RPN din? Dati programa ti RPN nga imbis nga jay nagan kung Andrew Paulino
Ayuyang by Digway TV. Yan. And then so nga ni, marikrik na akong piman timpak na dati papanak na okasyon, ay, in may ni Digway. Ano nga ang mumumutag? Mumumutag ti Digway. I don't know, so punta yung green nga din nga. when Digway, for those who are listening, nga makinamot ti Digway, sino Digway ka day dandan? Basta hindi naman. Hindi, sumsulto pa mga... Kasla kalabasa nga, babasit nga green. Fruit. It's a fruit. No, apay nga Digway gamin, ti panunot ko ti Digway gamin, masarakan ita iti kaibuturan di ko. Kababaan nga part iti bantay. Mostly kat iti creek, di ba? Siyang kadayday-kungan. Kadayday-kungan. So, jay Digway, kaslamay nga, ada gamin ti pinagrigatam. Mayat nga apitan no nagrigatam. Which is no, apan mo binirok jay Digway mo. Tahang basta-basta nga and then, mabunga ti Digway. Nabunga ti Digway. And then ada ijay kaababaan because iparang na iti humbleness. Iso tinang panunutak iti Digway TV. Anti mapanunod ko din bagam nga din Digway gamin maanap kanu sin ay kadayday ko nga. Ay pagat sa iyo na nga tanan nanapan nas babalasan. Anti may isa pwede tamang. Actually ka nga siya tinagbirbirok ti balasan. As evident when Abirak na ni totoo mo ti. Din Digway nan abay daken ko aken ulok. Ulok. Iso mo man abirat kayo kung Sino si Ulok TV? sino na pa din da Ayusip po. Adi pa yaw ni nasa Barbarang adin mo no agreed ni Dandan iti pinch na ayusip. Ayusip. Adi create ni Padlinga Dandan ay internet provider. By the way, tanian ngagsasaw ni Dandan ada ti YouTube channel ta, bro. Awan. Adamong Nya naga na. adamong ko. Ayusip. Salamat lang buwan ari nga channel ata. Igorot flavor. Igorot flavor. Kada gijay da din kakailian na igorot, especially kasi no ililak gamin din ay amamyan di podcast ko mostly Canada. Ikat Canada igorot. Adado di Hi kadagiti kami ti supporters tayo Pimanita Canada. Yeah. Thank you so much kadagiti during my term iti Astin as president Pimanita ini si sponsor data dagiti taman concert for a cause dagiti in-create tayo nga sala ti Cordillera nga pa-contest dagiti in-create tayo nga singing competition talaga nga dakal mo tin kon contribute dagiti kakailan tayo sa Canada on iso adado ti makita kaya nga dati agko ka ijay idi kitkitak jay di analytics kung ikat ni adapay nga dati Canada ngayikat apay ay way igorot bo sidin pagkot na lagi ngagpay suwada. If you want to watch no mailiw kayo kadanta ko you want to watch igorot content yan we have Digway TV ada ba YouTube desat salamat kadagiti followers kan likers tayo iti Digway TV tinagan mo't iti YouTube channel tayo isujay taga Montañosa so medyo limited pa lang dagiti i-share ko piman para iti content mi kanyo manang Edna Bugnosan daginis nga di balit ako rugyan tayo nga agi put up iti content tayo nga adupay nya adu iti may pagkita tayo taga Montañosa. Thank you so much at na-monetize man pimanan ito YouTube channel tayo. Wow. Thank you so much kadagiti ng support kadagiti subscribers kadagiti makipi-premiere nga talaga ating. Wow, thank you that's so much. nice. Yours. At the same time igorot flavor ni Brother Dandan. Ano ang laman nun? Basta makita yung dati chopper nga nalabas dito abata ni Suday. Drones. Kanak adino nakawanas ay mansalsala eh. I say English din. Ayusip din. Igorot flavor, ayusip. Also, we have kanyang pa di Brother Joemar. Igorot Trickers. Ay, Turogi Trickers. Turogi Tricker TV. Parang nakabalinsamot din naganaditan din content na yan mix. Ay, Dapat okay. mix gayam na yun. Mix TV. Ganun ako yan. Mix. Diba? Pabutan mo. Change tayo TV na yun. Well, you already know El Maestro Speaks channel here. Usual, same pa rin. Kung ano ang pangalan dito sa podcast, yun din sa YouTube. Parehas mo't lang.
Anya ka di pa kahit kung nga damagan ang kada. Yan, doon ako din man. Panunutam siguro, sir. Sige. Ko kasi appeal ko. Yeah, sure. Okay, appeal ko man kada gitu ko, with your respect kada gitu some of our Cordillera content creators iti YouTube channel. Thank you so much at in-appreciate you na gitu productions na gitu kan tayo. Na gitu na mga producers. Kata tinmulong kayo para itipan na kay pasikat na gitu araraminan na gitu na mga talents. For nowadays kat awan iti marketing na gitu producers, na gitu talents, no dikot dito matlang YouTube channel. So my appeal is sabi ko matatulungan yung isuda by not copying or downloading na gitu araraminan na kat i-repost nyo or ag-collect kayo iti song iti may isang producers, and then re-upload. Titlean nyo, i-upload nyo, titlean nyo iti the best igorot songs or the best of Mr. Rosendo Sendong. Siguro mas makatulong kayo kinyada no i-like nyo, i-share nyo dagiti post da. And then siguro no ada iti i-cover nyo mat nga kankantan dagiti kakailian. Kakaropi man dagiti agar arami iti original. Kas laki niya tegot agar arami dun iti original nya. Mostly nga arami dun tayo tatakot original songs. Nagrigat agar arami iti original songs and then i-produce mo pa agastos ka iti studio. Talent nga agkanta, dagiti musicians, recording studio, dagiti daduma pa nga miscellaneous nga expenses and then i-upload da iti YouTube. Hoping nga ma-monetize damot and then inot nga agsweldo damot nya nga maamu tayo mo nga iti YouTube ket hanga basta-basta nga may kan ka iti dakkel nga sweldo no awan iti subscriber or hanga dakkel iti watchers mo. So kan kadagiti kayat naman nga gi-cover kadagiti kanta or agi adapt siguro andamot dagay contacts iti dagiti producers ipakadayo nya ta nagrigat madismayadan imbis nga gi-produce dan ket adu ti talents ko mga ma-develop madismayadan tawan iti kita da awan iti agsubli nga gastos da madismayada agsardeng da dagiti mat talent nga mga asa nga mai-produce da tapno parwar mo ti talent da iti nga lubungan awan ti apanan da awan ti mangi-produce kinya da. So ti maswerte lang dito ket dagay talents nga adaan da iti kwarta nga kaya na nga i-produce iti bagida. So yan. Amom lagi dyan na YouTube channel nga nagita ta bagante pakawanted. Never to bayamon never to mention ta nya ngay kata napalabasan napanan iti kunada nga panag-isam tayo iti social media ngam daytoy apil ko ket tatako man nya. Kasla isardeng tayo siguro kasi nga araramidon tayo tapno much more pa nga ma-encourage dagiti producers, composers, talents, artists, dagiti daduma, dagiti coordinators, adu gamin ti kwanta, adu gamin iti tao nga involved. Partner nga involved. Deti madinga rodya ta if you want to grow your channel, do it nga may opinion na. You want to grow your channel, do it nga dagiti content mo nga talaga ti content na. Do not take dagita nga kanta kasla nga parang yung ibig mong sabihin nga ikat di alam da jay greatest hits. Yeah. Tapos ornongon da. Yan. I-compile da tapos i-kabil da jay channel da. Syempre no si kaiman nga mahilig mo ti igorot music. Iso ki di pa iti number 1 nga mapanam instead nga mapan ka jay YouTube channel mismo. Iso pa man iti pakabasa iti nagmamayat nga comment nga wow ang ganda ng content mo gusto ko to. Samantalang yung producer so nga nasabat ko di man may sa producer kat agap apil kanya ka makasangsangin nga nya nga tatira midum tayo jay. Kasi di man ti magbagana. You look at that, whoever created the channel or whoever is doing that. Actually kat adopi man ti mga rarami ta dagay da duma siguro kurang da iti information or iti or maybe kalanga productions or maybe kalanga they're appreciating yan kaya da nga i-promote na pintasan da iti promote da but then handa nga nakita jay effect na when nga paiso so
kadagi dyan na nakadungog dito, well, I'll be clipping this out. I-clip ko ngay tapos i-post ko yung Facebook page ko. Yes, isumad lang nga i-kwam sir. Siguro, na yun na pa iti may isang appeal. Kadagi iti mata kanwa tayo yung organizers iti singing contest or the mga competition niya. Mostly kami nga makikita tayo but just to grow the page niya. Pang or YouTube channel da. Nag-organize na kas pangargan iti singing contest. Jay most reaction or most shared, most viewed. Inayon da ijay criterion iti competition. Singing competition? Yes. Wow. So ti mapasamak ijay kaslangay nga ko no si kapiman jay uray kas ano kalaing kang sinmali ijay ngam introvert ka one different ngam ijay social media ka diyo ang ka nga ko awan basit iti friends mo naabak ka ijay sa halimbawa 70% ti criteria 30% iti social media ti all in all a total of 100%. Gaputa dakkel jay social media na isang tinangguyod ijay nga si kapiman nga ti effect na gamin ijay agbalin day tanga panakadismaya kadagiti talents tayo ti maysa nga ubing dati sensitive nga talents tayo nya ti maysa nga ubing inpapati na nga nangaramid iti effort na dating is istoryahan ko yan kat nangyari in real life mangyari na gito yan nga talaga tinapasama kan so ti may nga effect na dito tayo ma-appreciate iti talents so kas pangarin impapati na ti amo na kat isu na tinangabak ta isu matpiman iti makita iti performance na nga nagmayat and then isu iti appreciate dagiti tao adu iti mga message nga sika iti congratulations and then i-announce dan kat sabali gayam iti nangabak ma-depress jay talent madismaya nanalo iti nanalo dahil sa shares. Adan to pa jay barong agarong kat mabastad kat hanan nga agar-aram. So kasla na-depress nga, na-stress. Or kat baka aglid iti dadu mga negative nga resulta dayta. So ti ma-advise ko na lang, daytoy aramidan tayo iti pa-contest tayo niya. Daytoy no kahit yung i-grow iti page yo, han yung inayon nga criteria. Criteria is criteria ijay stage performance na 100% focusing on the talent. Tata. Tiaramidan yun na lang ijay social media ay ijay most viewed or most shared. May salaang nga special award. Sino iti kaadwan iti views na pag nanayon nyo ijay likes kan reactions. No sino iti kaadwan ijay isuti mangala iti award nga social media award. Isu iti kaskasta tayo. So nga ngem dakdakelon yung ti price na di ay social media tumulong dayta nga pa-contest tumulong dagita nga mang pag-grow iti dagita contestants tumulong da nga mang pag-grow iti page yung basing ijay performances na ay kat no siya kat no dati nabuyak nga may nga or dagiti contestants yung kat nagpipintas iti performance na buyak amin jay performance na which is naggapo ijay page yo so nga ti mabibiyos mo lang kat mapan ijay page yo day iti appeal ko tapno maiwasan iti panaka-depress panaka dadaal iti true essence of competition nga kunan. Yes. You are not singing competition tapos you're not looking for a singer, you're looking for an influencer. That's my opinion pag ganun ang nangyayari. Ay, so may met na lang ati i-title mo popularity contest. Popularity contest with singing. Tati i-title mo kat ko ti-title damot kat The Voice. And then tinangabak kat jay kaadwan iti social media na. The Scream. Adamat ti boses na. Adalang ti matindi ti boses na dapat nga isu ti mangabak. So dati point tayo jay nga madadaal iti through essence of competition nga kunada. So, aramilon tayo na lang diay nga i-segregate tayo diay social media award. Social media award. Popularity. It's a special award because you're looking for a singer, not an influencer. Siyak gamin sir, hindi naging talent scout ako. Okay. Yan. So, siyak jay taong so, makita mo nga album iti Pioneer, siyak ti composer lang nga talent di jay.
Katsak ti nangararamid ka dagiti dadum mapay nga kanta dagiti kakadwa. Masin mikat pa jay naramid ko nga kantada. Kaysa jay kanta. Ta awan ti magibaga nga agkumpos ka kat sumikat da ito. Han, masapol ma-i-market da ito. Rumor ito publiko sa amon to makita no. Nag-boom da ito nga kanta. Yun. So, kasi itinararamid tayo. Dagiti pi mga kakadwa nga hanga makakumpos. Yaramidak iti agito jay producer iti yaramidak man ito. Kuna na iti may nga melody. Kat dunggok jay melody. Ay, kasto iti bagay na da ito nga. Halimbawa jay Inside of My Guitar. Inted ni Sir John Garcia nga producer mi ti Pioneer City. Ini nga tati ko na dito pinanunot ko digwa. Pinanunot ko jay experience tayo nga hantayo nga maaram jay may nga balasang kaputa baknang ken napintas. Akala So jay mistisa ay sagada. see. Wala san yak inam amo. Mistisa So isa. diay iti ko istorya na diay actually. Nalaka ka nga makaaramid iti kanta. Karkaron no adda iti nang istorya kinyam or What is experience mo or nakita mo. what is your process when you're writing? Anya ti process mo no? Anya kasano ka nga mangrugi nga gisurat ti kanta? Importante gamin got ko. Ada kami ti kanya-kanyang klase iti panag-compose. First is ada jay compose nga rami na jay lyrics Lyrics pa. isurat da jay lyrics. And then santo da ipanunutan ti melody. Ada man jay agarami ti melody santo na ipanunutan ti lyrics. Nung ti style ko man nga compose sabay. So nga masapol sinasaklot ko jay gitara at the same time. Ramidak jay melody at the same time kabilak ti lyrics. So kasi mati style kong ag-compose. Kada gijedahan nga ng dungdungag. Inside of My Guitar. Nyari, mistisa isagada. There Goes Man Buliyaw. There Goes Man Buliyaw. Jay kantan ni sino de? Na Jonathan Watawat na Uday Layad. Nauday layad. Yun ang hindi ko pa narinig. Well man Jay first album iti Bigis na Uday Layad. Jay ubing nga ijay nga kanta. And kasano nga kaatidog na ti process mo ijay nga manunga days or do you take it like 5 minutes kat maisurat mo jay compose? No, awan iti makarami ti 5 minutes. Ti kenyak kat ko, ti pinaka short lang minutes kenyak nga nagsuratak ti kanta kat 30 minutes. Wow, medyo ti shortest. kaatidugan mat kat no kenyak gamin no nirugyak masapol palpason. Ti kaatidugan mat kat 2 hours. 2 hours. Ay, kailangan bang ada ka ti anya ba ti lugar nga prefer mo? Dapat ti kailangan bang anytime nga ko. Anytime nga no makakompose ka ano ganado ka nga compose. Banata mo. Naalala ko yung napanood ko na documentary, ti Juan de la Cruz Band ni Pepe Smith. Ang himig natin. Kuna na nga ikat insurat na kano jay CR ya. So ang ko mo no, imagine na kanya nga tati anya nga tati Stella Dedi. Iday jay CR nga agko ka nga ikat. And it took him like 10 minutes. Baka iso na gamin jay ko, ag CR nga 1 hour, 2 hours. mabalin. And then so no kasjay ti ko no dagi da process yung for 10 minutes and then iitid yung ikat anong feeling sa'yo yung kinantam nga ikat medyo haan nga at par or at level kada gid da kinumpos mo may medyo masakit ba tirik na no? Kwa kami niya no agkompose up no ngay basa and then riknak sa kanta. Halimbawa kas pangarigan siya na Uday Layad. Idi rami dok day apa yung nagsakit tinakam ko. So feeling nga siguro dati impact na dito kasi jay mo nga marik na. So no kas naman no feel mo apa yung kaswitin bagak dito Yung mga pain madayo kasi jay hindi tandin lyrics mo na madayo ka ngam nailak di ka matin madayo inmadayo ka. Maganda ako, istorya different tayo din nag-abroad. Ay, istoryanti. Edi, siyempre, istorya na kami dyan na Uday Layad. Narito elementary, high school, college, nagkakaduada. So, ugali na hindi siguro. Nagkakaduawin noon, medyo labing-labing. Friends sila. Friends. Akin kinopera ti assignment, elementary, high school, isulat ti Ngam awanti relation. Awanti relation. Ngam ti madi, apa nga ibaga da ito babae nga makiasawan.
Apa nga nasakit tinakam na. Sa to na ma-realize nga ato nagayam dyan babae. So nga isulti naudi ay layan. Naudi ay na-realize na ay ato nagayam dyan friend na naudi na nga na-amirista. Alangan nga pag sinaan napi man. Talaga yung uri di babawi. Ano nagkasar? Di ko nagarod ni... Habang nga naikasar. Amin nga, kananda, amin ay amagan tako, or amin ay creation tako, wada di, sino din kanay na di, it has a connection to a real life. Ay, napasamak san sika? Kasalata takot. Siyempre, in-encourage sa kadagitita tao dati masabat ko. Kasla ni Honorable Councilor Kayabas. Shout out to Councilor Kayabas. Agitad ka man iti ko. Iti title ti Administrator of nga kanta. NIIT. Bahala ti lyrics. Melody ko naman. Yara mi daman ko jay tangguyog ti umili. Tangguyog ti umili. Right on the shirt. Yara mi daman ko jay tangguyog ti umili. Ay, wala na. Masabat ko man jay mentor tayo kan UB din ti College of Criminology din Sir Miller Paclay. Sir Miller Paclay, shout out to you. Agitid ka man sir. Binadangan. Kung ano tayo, so ni mayat mo kita in sa Diyos, sige, in note copy man. So someday, siguro makarami nakti kanta nga kadagay nga ko, in suggest na nga tayo. But then, tiket mo tatangay kat ko niya. Original lyrics or original melody. Because like what you said a while back, talagang kaslangay nga nung nagrugi ka tigas-sigat, ang ka nga makasublian. Nagrigat ka nga agsubli ta. Kaslangay nga, di ba, nag-compose ka iti bainti nga kanta nga original. Tapos nagsubli ka nga, nagaramid ka iti nangi-adapt ka, kapunta dati na kurso na daam nga melody. Kaslangay nga matabunan dyan bainti nga inaramid mo nga original. And at the same time, ina-upload mo ba to sa Spotify? YouTube pa lang. YouTube pa lang. I think it would be great nga da kayon sa timay kadun nga artist nga nang ibagak dito niya, Spotify. First is Jeff T. Bistoka. Mayat-mot nga may upload ti Spotify, and then agtitinulong tayo like this podcast I'm doing. Mayat nga no that kanya-kanya agarami tayo kadi. And then we promote each other's podcast. And then I can go as a guest in your podcast. I can agpiprinomote tayo ta. Dito nga ikat karkaro kanyak. Tiga po na nga ibagbagak tatay nga awan timang dengeg ditoy. Ati-atidog na. Di amo yun no sinuti oras sa 1 hour and 6 minutes. Nga ikat ati-atidog na no silulang di magagat. No sinulang di magagat ay mangbuyas na siya lang, and I don't really care kasi if you listen, you listen. If you don't, then it doesn't hurt me because it's not my job. It's like this is my leisure. Ngayon no mabalin mo't nga kanya yo kontrolon yung actually DYTV is like you can do it as a podcast. Alam lang jay audio na ikabil tayo i-distribute tayo ti podcasting platform. Ngayon mabalin ngay tapnuhan tayo nga amin nga handay ngay nga mas asa ti YouTube or Spotify. Yes. Ay YouTube or Facebook. Medyo ka. Ngayon di mo encourage ko di ka kadwa agkikinwan tayo tapos agpiprinomote tayo tano. Depende mo lang jay choice ti tao no sinilay doon ay dungon at no lay doon ay dungon nanda kayo. Syempre karkaro kun kayo ta matagal na kayo sa industriya ng local entertainment. For how long na ba the way? 2003. It's almost like 13. Yeah. 18 years. 18 years. Oy, no ubing kumangay kat. Hanon nga minor. Of legal age na. So talagang tagijeda kayat namot nga makaadal, they can call you, and at the same time madamot ti podcast mo nga kastoy nga mabalin mo nga i-share. Tagijeda na tagijeda experiences mo, and then how to do songwriting. By the way, nagpaspa-seminar kan ba? Workshop songwriting. Ada ba tatamot lang? Or mabalin lang ta. Kwate ta due to this pandemic kat ko. Medyo nalimitan amin nga garaw di ba. Tatatayo lang mo nga agsubli-subli. Unya. Tatatayo lang taping tayo ka. Bypass actually is
Kailan ka nagsimula? Nung walang COVID. Nung wala. When was that? Parang after 1 month kat, COVID piman. Oh, kada gajada ang dungdungog. Sumabsabay ti ko dito, dati ko nadaliti nga tapoy, which is, nya dito yung kading? Agas ti COVID. Agas ti COVID. Dati ka no ti, ang ko mo, baka dati ka diti sikrito ni Sir, Pang disinfect ng COVID yan. baka dati ti sikrito ni Sir Andrew nga kangay. Hanlang ka nung arwarte mo alkoholan. Pati unag. Disinfect inside out. Yun, yung sinasabi ko nina, let's encourage each other to do podcasting. And I actually hindi pa sikat dito sa Pilipinas, pero I see this, makita nga dito nga iti sumarnon to nga next big thing. Aside from vlogging, I see this as the next big thing. So let's try. You create your own, especially the musicians ni Manong Andrew nga dito with your original compositions. Marami kang content na magagawa. At the same time, let me ask you, what is your program format in RPN? The programa to the RPN, which is ayuyang. Meaning, the ayuyang gamin kat pastime. Yeah, pastime. Yan. Ayuyang is or dito ayuyang kat term tayo kat pag-ayuyangan. Pag-relaxan. Pag-relaxan, pag-standbyan. Kasi so, entitled tayo nga ayuyang, kaputan noon tidak arami na mabalinda nga buyan through live stream, mabalinda nga denggan through radio. Radio, yeah. AM tayo, yeah, RPN 13 DCBS 1368. Baguio Radyo Roldan, yeah. For those who are watching, we have this paki-explain nga to. Yung bago yan, ano naman, tutulong din sa atin yan. Pero RPN din ito. Hindi. Ibang naman. Iba na, sorry. Yeah, continue your ayuyang. So, ang setup ng programa natin is guesting ng mga local talents. Hindi lang local talents, pati mga halimbawa yung mga may na-interview nga ako na from the Department of Education. So open yun. At the same time entertainment kasi nag-serenade tayo dun, umawit tayo dun. Ginigest natin yung mga talents, baguhan man yan o mga professionals na. Yun. So, I want tipil-pili mga guest DJ. Wala. Mabali naman guest kami dandan. Mabali. Man kanta ta si man buliyaw-yaw. And philosophy in life. What's our belief in life? That yung kalangay nga. Siguro regarding talent, the philosophy de what ko, use your talent in the right way. What is the right way? Dagiti kami daduma gapu iti dagiti nya nga talent to sarenda nga to take advantage iti kahinaan ti dadu mga tao. Tanto yung maikaila nabuya kun daytoy nakita kon nga halimbawa iti singing ket ada dagiti halimbawa no lalaki ka nasawaan ka man kanhan adu lata dagiti ma-amaze kinyam adu dagiti ma-link kinyam banda kinyam nga mga entertain ka dagito in the right way nga anyang ipiman ket ada ti fans nga kuna daw or ada iti appreciation dagiti gamin da do mga fans piman or audience ada iti sobra iti panag-react da itik advantage man dagiti talented people. Talented nga numamingsan dati kasi. So use your talent in the right way. Baka singer. Did it ever occur in during the span of your career? Nangyari ba diyan? Did you use your talent in the right way? Siguro during hindi nagkanta tayo ti bar. Bar. There's a lot of temptation, right? Yes. Biglang ada dito ko. Biglang ada dito sinmangat ija stage nga nabartok na babae. And makikan kanta kanya ako nga sinasalabay na. So, ti panunot ko ija is nabartok ija tao. So, you have to
Jadi sila i-fix mo jay banag nga day Okay. nga han mo nga i-take advantage. So tinaramid ko jay sa pinayag ko jay security in babana nga magsubli-subli lata so nga bin mabaka pang ko kinasaon nga nabartakan. So day mo ti tanong ko tinutupak nga mga arakop kat no ko inarakop ko mat nga take advantage ako ni jay. Tapos antasin kwartosin ka nga ton ay grado ka nam. Tapos tata idibin mabaak jay kalsada ta agawin ako ni apay tinlin mamin jay tungod ko mat. Dati nakatutok nga paltog. Asos. Boyfriend gam jay babae nga di. Oh my goodness. Ijay kiti bakit dita antayo nga nagpanik. Kung nakinya na nakita ba nga napanggamiti man sa nga kwarto nakita ba nga first time kong makita dito nga tao. Oh my God. So tikat ko asawon nito haan nga gaputa singer babaero so wrong motion guys. At tikat ko asawon nito Sorry. Tikat ko asawon nito no mas isudakit di dagito singer dagito akan kanta iti bar niya. Mas isudakit di ti agan anad. Tanu apay manulang jay apan nakabirukon ko one pungon da kay jay stage. Wow. So ti experience ko baka mas pay dagito customer kat nga daduma kat mas kwada ta ma-observe ko nga sa bali ti kadwa na idikal man sa bali man tata. Sa bali man tata. Kasi nga na-observe ko. Tawan ti pagdanagan data mabalinda. Ngumno da kami nga kanta iti stage. Manulang jay apan da ka tulagan, standbyan, katuan pungon da ka iti stage or ija pagnam. Tamo da nga kanta ka ija or pang ka-concert ija. So da iti kung kunak nga that is why use your talent. Yeah. Use your talent in the right way. Dati na palpaltuganon nga kakadwa tayo nga kakasjayan. Oh my God. Ijay inayaban da ijay war. Idi break time na. Pinaltugan da ijay. Dama jay right on the stage. Gas jay. Iti ko. Oh my God. That's why advice kadagid ako. Use your talent in the right way. By instinct. No pinatulang na jay. Win. Malamiis ka tatang pa. Buti na lang. Oh my goodness. Hindi ko maano yun Talaga nga intutok na. Well, nakainom. Kat siguro, baka ante ka mo gamin ti istorya. Dagamin dagay kwa ngay. Dagamin dagay bababae no maminsan. Nawawalang inhibitions. Parehas namot lang iti lalaki. Gaputa nagkadwada. Ibaganan nga gayem da. Tapno lang to gain the appreciation iti grupo da. Yeah, diba? yeah. Mas laki niya tayo kuma. Kaputa dati napintas nga amamu tayo kat ay kinadwak idikal man. Kasleng iti ipasikat mo iti padam. Katante nga amo no kasi iti ibagbagan jay nabartak nga babae iti boyfriend nga apang kukitan ni aday man nga singer ijay. Sinubsubaybayan gam jay ko baka dakit iti relasyon na gito. So right on the spot nga kasi jay panunutom data ramidam kasi tin ba ijay lalaki nga day. Apay nakita mo ko dati ebidensya man dati ko. Amo ko lang kakit kita data nga babae. Tati iparparatang na kinya kay isa dati relasyon mi for the first time mo nakita na. Buti na lang nagtanong pa no. Bueno, dati kasi jay hanto yung magpanik. Pakalmaan tayo jay jay tao nga de. Wag panik ka, lumaban ka karong sikat ti madihado. Awan pa ti armas mo. Pipi ako man pilit gan jay. Tutok na. Ada ba ti gig mo walang tatanga ka? Do you still sing on bars? Awan hanto piman nga kaya nga tumagal iti bar. So siguro no totalag lang jay panagkantak iti bars, iti 18 years nga panagwak. Siguro 1 year lang no totalag jay panagkantak wen. Papugsat-pugsat Wen. How much? Kan hanto yung kaslangay nga hindi na realize ko nga ay awan sa bali nga piman tilinyak. Ang tanong singer ka gamin, siyempre sabali tilin niya. It's either singer ka iti bagay mo iti praise and worship. Ada ka di simbahan, bagay mo iti lamayan, bagay mo iti bar, bagay mo iti concert. Kasi siya
nag-entertain iti ko or bagay mo iti kasaran with a singer. How much does a bar singer make in a night? Manuti idi in a night iti singers kami ko ma-consume dati 3 hours so per hour ang payment ba or basta per night iti minimum is 600 adama dito adan tinagan like pasensya ka na is kumaking napanggitan ka all biray talaga nagangato ti range na kita see kababaan ti 800 da kanga 21,200 wow so magandang gig din pala no ang ano to close this podcast let's just I just want you to give advice kada gid aspiring singers and aspiring let's say aspiring igorot actors, actresses, and aspiring filmmakers. What can you say? What can you give them? And what advice can you give them? Okay. Kada iti aspiring talents kasi iti bagbaga tayo karon ada iti singing competition kat meeting tayo isuda. First is kitaan nyo jay maibagayan nyo. Kitaan nyo no ay ayatan nyo nga talaga dito nga raramilan nyo. And then santo koy ag-proceed mas tanu gayam nirugyan nyo for the sake of experimenting or excitement. Aslamat lang ag-aram ka hanggang ag-aram nga dagos na dati kursunadam. Agpalabas ka ti 3 months baka ma-realize mo nga infatuation lang gam or crush. Yeah. Kung naglabas iti 3 months kat makita mo talaga nga umununog. Umununog iti pa nakatinag mo. Panakatinag day tapuso mi jay nakita mga babae or lalaki. Then siguro talaga nga ayat dayta. Yeah. So kastamot iti talent niya. Kastamot iti reto no ayat mo iti act. Maging actress, actor. Ayat mo iti maging producer or director kasi siya. Kat ada iti Vince mo ako na bumangon ka kat ayan nga tati kastak nga video siya. Nung kunan ti panunot mo. Ay nga mo agpat tapat ka pa lang ay medyohan mo nga agpanunot ka pa tabaka no pinataray mo naggastos kan iti gasto isam tapos gab iti uni na kat tiket mo kat makaadal ka hanman nga lapud dayto iti adal nga andagam iti mas priority nga banag in the future. And then may sabay kat kada iti aspiring talents kita niyo mat dagiti ka konektaryo nga tattao baka mo to saranda da kayo lang nya kita niyo jay ko mangitunda kinyayo karon adang ka iti unique nga talent kita niyo dagiti talaga nga makatulong kinyayo han nga ang mang tech advantage kinyayo iti talent yo han nga usaranda lang iti fame yo tapno lang makilala damot or para iti personal nga intention da nya and then may sapay is no singer ka kita am dagiti kaibagayan kita am ti kanta nga may ibagay kinyam kita am iti no entertainer ka kita am ta ma-entertain mo amin nga tao hanlang nga may nga level hanlang nga youth hanlang nga senior citizen hanlang nga babaro sa babalasan and then as a talent masapol nga ko no entertainer ka masapol nga open-minded ka nya. Yeah. Adaman iti basyo, adaman iti ka, normal na kita. Haan mo nga tutupan iti social media. Haan nga umanay dito nga pakadepresa, accept the fact nga amin tayo katantayo nga antayo nga entertain iti amin nga tao or hantayo nga ekspektaran nga amin nga tao kat ma-appreciate na tayo. Adalata iti mang dislike kinyan. Yan. So don't read comments. Kita niyo dagiti tao nga mabaling nga sidagan niyo tapno mas ma-develop pa iti talent yo. So yeah, it would be safe to say nga kita niyo dagiti tao nga sidagan niyo. So you can approach Sir Andrew Paulino, right? Mabalin lang to. Mabalin lang. Yan. So, by the way, I'd be ending the podcast here. So, ladies and gentlemen, thank you for listening. Andrew Paulino, everybody.